Orang si voice of Barbie Hills kilang ratum doang sampai kaya sini nang cuma si project masih isi akan info nang beta nang mana so tak kasi pinggir nang kita bangke long need ladak borjana long APHLC property alang litum la 8 foundation day labang suar ni katalon lapu ini tuma kecing hono sir nanti tuma anu pina kinlo la peleng itu mi lam tuma di panda kan sir ini labang sula 8 foundation day labang so putra ini arni kemi kusile tum hok ponlo athema lage indeng nerkep all party hills leader conference APHLC amhang ke thek arni asila bangso APHLC amhang ke thek dak borjan along si pining bagai talon ponlo labangso ka talon ponlo garbi anglong atok anu arat lapen west garbi anglong lapen tema sa arat tum pandame nilum APHLC hoipen alang litum khan APHLC amhang ke thek kardom nilum pandong apa pajiringlo asipini le thotame amulu minangan amulu nondo wang bom lang lapen non mai bang kele tum kiceng pan alom so bel kiceng pon to sini tum tek long Tapi sir labang so mai long bangkuan bang kita ini dak bini ga cetongi ke dak minangan amulu dui sitame nang litum kaduk weda chini lo APHLC tum ke wrong group mate leaders tum han ame thang si ke kewang ame thang si kewang nile tum central committee ben tangka sikai si bil tum parle longle name rat GI katha IAS retired officer anangli tum ban jabu mesen jok labang so jok rat manali pan jabu thi lapen APHLC ke claim ke dam mesen longle phelang lapen kadukowe labang so kachi songlong lapen autonomous state kapalong je phan labang so pan tum ke claim pon arjap dit sido nile tum ban nang haju kone nang pa claim mune la so porsi ratu da ning tiklu petip pensi pini muluk do anke amithang pen wanglo lapen ang chetong dun po dak pini chetong ning ke suri gap ke abad do nangi si voice of Barbie Hills kilang ratum And then we have our leader from Demasa. He is none other than Prohalad Daidu. So I request Prohalad Daidu to come on the stage foundation day labang so and request our sister to felicitate with traditional poho. anu pina ta jinglo alang ni titini artipan to Francis sir We have our T1 leader. He is none other than John Maslai. So I request John Maslai. We have a T1 leader. John, if you are there, you can just wave your hand. Oh, he is there on the last line. Okay, he is there. Thank you. Ditum laswarni banget daksi ditum acepatu. I request John to come on the stage. Lapen rata John must like to come on the stage. Thank you. Dan ini ditum methang along ria join ini pen ditum lasu acepatu lasu ang thek bangta non kevangji lasu MLA election aku tetapi lagi ang thek lang thek je pan tetapi pilih pen lasu birta bang di baju. Yes, bangke langsung ke bajini konserno. Acepatu. No bangke. Thek dong si itu. Nili baji hek pen ke bajini konia bangke lain no. Ini kalau bang. APHLC Central Committee. Lasu ke pan kaji pan. Nasi APHLC Central Committee. Abitung doan. Karja pen kaji bajini pansi ini jerumi porlo. Kadu beda karja pen. Adi ke jerumi pan APHLC Central Committee doan. bangkuan bang mulu cetoing lo APHLC Central Committee doan. Karja pen adi ke jerumi pan. APHLC lo le. APHLC lo le. Jai Kapalo le. Si taruh popu bang. Jai Kapalo le. Asi Sri Shedolo le. kalau tadi itu mungkin tanda hilong. Shedolo. de sir la pini labang so APHLC foundation na long LAC Committee. LAC Committee doan. Wotan Langsung LAC. Wokajan LAC. Hawar Kehar LAC. Lapem. Kihai teman tahu cepat tu, tapi nanggalan tengke pada tu. Buat. Kirang gitu lah. Odi. Lambe, kalian kita orang ini ya lah. Kita memang ke don lah. Nale jili tu so masih apa lagi ni? ini labang so mai lo artikel sih kisah kamu mana kata kita nanti naik tong Nang kita nun lisum lah. Tribal anti nang kita nun lap lu. Bata isi akin nila lisum kan.
itu nona perang itu MLA itu election hut bangkel itu non penting cindi lab lo je la tribal an ke ning siat si dulu non man Orang sih baru terbiasa bilang orang Indo ni linan itu man isi project macam Kung kami ko kasi, Labang so kasi pinili daw nilinan kahumri na ke orchard. Labang so di man lang nilinan kahumri na kapatid ko PHLC. Ano itu foundation. Labang so lang pinangan mulut tu macam tong dulu pente PHLC leader. Dia kata sir, alang lihin pele pinia putak le itini arjuban to aprang si sir pini. Kami tu ekta hisap itu please don't mind. Pini Indian secular country আছে 26 ani itu karena koi rai siar ni kung jat kot hakili container camp ekta নিয়ম রাখা বলে লাগা একটা provision APHLC keseng amhang kapit sa soalam nitum chikumo tu si non tribal करके आएंगे আমার জায়গাতে পেটা পড়ে nilitum arong ajepen meeting dolo lake আমি কোন ইন্টারঅ্যাকশন বি ni arong lo কিন্তু muni datu APHLC long ke বলে তো অধিকার amit hang political aja kachelong lapen amit hang akhai pan chepejok un ji আমি লাগা ছোকরা কিন্তু Garbi Chakali, tribal ke doan, lapen kilon jio Ohomia ke doan, lapen ke Adivasi ke doan, lapen ke Gurkha ke doan. Jadi tu, hey lapen, along ni juga long tidak ning. আমার ট্রাইবাল সব থেকে গেল Lapen itu teklong long ni tu mari kecil kacar dep lapen এখানে আমি kami. বিশ্ব মন্দির Dak পাই kecil bohong kecil cek. Or kang ripo bang tawe dak. নন ট্রাইবাল Kado kita aning arlo pesa aning karong. Dak ke kopini chulong yi po pan le dak aning karong kali. Seta latung dak aning karong ke amit hang ak hey chepejok unji. Amit hang along ri chepejok unji po pan. Lapen amit hang a political power. Cilong po pan si dak aning karong. Lapen aning akrong ni karong. BJP long ke la ke pini chulong yi po bang si aning ka chiparong hada bang ke vir de tame akhei vir de sita along le vir de sita hada bang ke aning oi ya la da bang chulong yi po bang pan dak ni do bang chulong yi po pan kali ki chulong yi de aprang ke amit ka political power chulong de na la lapen amit ka kopima hey ke che pereng ya amit ka kaniti unji ka pelong unji la pa ko ke long si da ke itu chuta chulong yi ko chini si da ke la helison ke da ini ala sir la pini labang so mai long kan ba kam macam tong sir ta ko. কিন্তু বিহারি কাটি পাস গভর্নমেন্ট suri cap ke loji bos suri cap ke chota athema pini karbyang long adang si you will victimize the non-tribal Wala bang so mai victimized by the past government not this Karbi government jati mah maka আমি জানি আমার Dagat aja sudah perintah আমার কার্বি Karbilo naga tatray mason ulang Ringma naga taho Mokha Anggami Cakesang Wanyam Au Lahigo anda dake Duet Lapen ke Dak kuki nanda doping Lapen ke Dak kilon dia Nanda dolo di masa ta dolo boro ta dolo lapen ke dak ringma naga ta dolo akhei tin lapen Gurkha ta dak dolo lapen ke adivasi ke do ola dak sir di sana lang labang jing MLA election কিন্তু উপায় নাই Kewangi election ke la ke elito abinong e pan kachini atum ke chini lo la ke kitima kirema walam la dake either death or life itu reng hilang ma lapen thi et ma walam lo athema BJP long do bom lo de la ke RSS tumsi elito bhanang pichi et ko la nili phanda nang theng bom di bhanang pichi na ye ahem me kai duti busi nili phanda ke pugati la ke lapen elito theng long lo ke arni si hatta hala aprangta 2021 ni kan MP election do dia aprang 2022 lo badi MP election ke do 21 ni kan alang litu tuliram ro ha amet hang si meeting long ni litu mangnu si ning yelo alang li si ketoi si poisa de pidon si hala keronia lo an ka pe chuchi akam la pen position ta pe dam la pen bihari tu me ka ni chok pula gadi non da alang li tu son si arni si het claim ta le lo an ka pe chuchi akam se ta chu ke chor ko
Cuci de di krok, di kret krok, an cuci pin ke arjap tak keng ke de jige la tum keng ding dang ke di, alam ke di je ta ing tang kong kang ke, la si ili tum nona pika arjulong lo, hala ta isiat drama chon, scripted pusini tu manang tan, scripted drama chon lage BJP tum sige claim, hala tum ke claim dam bangke, la APHLC do bomte, RSS la ben bongo sena la ben BJP tu karbiang long khalang bulong le dead book bu kapiri la si hala bangso hunger strike ta gitu amat arnam nang rab du de ta bangso ni ilitum claim dun de pin nilitum APHLC la atum hala da claim dun de nili amat hadak dun de neli ke hala bangso hutke neli ke hafon fokira gram ko krajhar sido la ben ni APHLC tu manda dun nang ni pusi ne pulo atheman neli ke chini de lage BJP tu makam ko bangke APHLC ka pipuk ya phanse lage claim bu chini de amat ka pipuk ye po amat liram rong hanga hem man me kai tu chok lagi arna makam lagi arna makam lo arna hala iya tumke APHLC kapi pugya fan claim lo amat kapi pugdam bangke tuliram rong hanga hep yo je plang thio bangke lagi arna makam lo la si idiom ing arnam hem puar nam pon karbi tunge kroi ugedi karbi tunge jat tame hong hari tame lapen jat a dhorom le ensita hem puar nam pan kroi uk karbi tu lama si hem puar nam si halabang sor ni nang rab dun de Isa na non la bolong ko majilo eviction ko eviction na no mondir la itu mondir la eviction site la bangso putak pilo la hindu mondir ta eviction nang pola ke court order ta dume lage eviction no te eviction no hindu mondir tame christian mondir tame lage christian girja tame lage eviction nang pola tuge kela non ke damtang non bang kela la PGR putak bang Pasal sar nai mintu lage VGR ke eviction ji pulote council si eviction ji gadi setar ni si hala an kancir an kachepang cir tombang ke la eviction dia kamta council hat ke dia si aja kong ke claim big nang ji ke council tu si claim nang ji Assam Land Revenue Regulation ateng pen la pen 6 schedule ateng pen council autonomous council si claim nang ji alang litu autonomous council apan ke claim non pupedat si had this chief minister fancy claim tapu udang namane council jakong ke ha Assam government fancy ke hotai na lage Assam government ke lagi eviction selo hala tu ke eviction kita jakong dawe lo ting hala tu ma jakong awi council dak itu tuliram rohang si jakong APHLC ke soman